sa područja opštine Foča za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Dragica Kovač, diplomirani inženjer građevinarstva, rođena 1961. godine, zaposlena osnovna škola desene nastašnog Foči, udata, majka 3 sina. Dobro večer. Prije svega želim da pozdravim ovaj skup, svoje cijenjene sugrađane i poštovane goste. Ja večeras imam zadatak i obavezu, meni dragu obavezu, da se predstavim kao kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. To predstavljanje ću obaviti na sljedeći način, da na neki način objasnim zašto ja i zašto DNS, odnosno Demokratski narodni savez. Ovo kako se zovem i to da sam diplomirani građevinski inženjer i master profesor tehnike i informatike, to ste već čuli u najavi, a ono što ja želim da vam kažem o sebi, da sam ja žena, prije svega žena iz naroda, iz ovog svog naroda, i ja to najčešće kažem u 3 riječi: žena, majka, nastavnica. Mnogo toga stoji u ove 3 riječi. Ova 3 moja zvanja, životna zvanja, nastojala sam da čitavo vrijeme obavljam savjesno i odgovorno. Znači, ne samo u periodu kad sam politički aktivna, pred izbore i tako, nego svaku svoju obavezu u svakom svom životnom dobu sam nastojala da obavljam savjesno, stručno i odgovorno. To moje životno iskustvo i radno omogućuje mi da imam sluha, da mogu da prepoznam probleme svog naroda, naroda sa kojim živim, a moje obrazovanje mi omogućava da te probleme mogu na adekvatan način, biranim riječima, argumentovano, da danas sutra prenesem bilo u Skupštini, bilo na nekom drugom mjestu gdje se ti problemi mogu na adekvatan način i rješavati. Mogu i da dam i neke konkretne prijedloge za rješenje tih problema, naravno probleme sa kojima sam se susretala i kao nezaposlena žena dugo vremena i kao zaposlena žena u privredi, jer sam jedno vrijeme radila kao diplomirani inženjer u fočanskom građenju, i kao zaposlena žena u prosvjeti, u obrazovanju. To je otprilike ono zašto ja, i ne samo ja, nego zašto i moje kolege, ostali kandidati koji se nalaze na listama Demokratskog narodnog saveza. Znači, Demokratski narodni savez vodi računa o tome da kandiduje savjesne, odgovorne i stručne ljude, i iz tog razloga smo se našli na listama kao kandidati za Narodnu skupštinu Republike Srpske. To je ono zašto ja i zašto moji ostale kolege koji se nalaze kao kandidati. Sad malo o tome zašto DNS, Demokratski narodni savez. Prije svega, Demokratski narodni savez je moj izbor, a nadam se i vas okupljenih ovdje, zato što Demokratski narodni savez ima dobar i realan politički program. U tom programu nećete čitati bajke o tome kako samo nas izglasajte pa će već sutra posle izbora sve biti med i mlijeko, svi ćemo biti zadovoljni. Nećete naći takve stvari. Kad kažem dobar i realan program, znači ostvariv program. Program koji obuhvati sve sfere društvenog života i razvoja. Ali ja ću ovdje večeras istaći neke osnovne 2-3 stavke. Znači, prije svega,
Program Demokratskog narodnog saveza se zasniva na stabilizaciji ekonomije, odnosno otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju, ali otvaranju realnih, održivih radnih mjesta, ne onih političkih pred izbore koji se izmisle i zaposle se na određeno na 2-3 mjeseca dok narod glasa za njih, a onda poslije izbora kad pobjedimo, mili moji, kud koji. Ne mislimo na takva radna mjesta. Znači, Demokratski narodni savez se zalaže za otvaranje radnih mjesta, održivih radnih mjesta u realnom sektoru. Znači, podržava otvaranje manjih i srednjih preduzeća. Znači, radnih mjesta u privredi, radnih mjesta u poljoprivredi, u turizmu, u ugostiteljstvu. Znači, svih onih održivih radnih mjesta. A kako učiniti održivim ta radna mjesta i ta bilo novootvorena ili postojeća preduzeća, Demokratski narodni savez to rješava tako što na rukovodeća mjesta stavlja odgovorne, stručne i savjesne ljude. I sami se možete uvjeriti da preduzeća i ustanove u kojima je rukovodeći kadar Demokratskog narodnog saveza, da ta preduzeća posluju pozitivno, razvijaju se i stvaraju mogućnost za otvaranje, za širenje i otvaranje novih radnih mjesta. Ako se istraje i odgovorno radi i uspije se poboljšati ekonomija, to omogućava i veći priliv u budžet. A time bi se moglo daleko bolje pomoći i ostalim socijalnim kategorijama našeg društva kao što su penzioneri, porodice poginulih, borci, invalidi rata i rada i naravno sve druge kategorije, omladina i ostali. Otprilike toliko i o tome zašto Demokratski narodni savez, zašto je to moj izbor, a nadam se i vaš. Vi znate da je moto Demokratskog narodnog saveza za ove izbore riječ odgovorno. Ja ću još samo 2-3 riječi da vam kažem, odnosno rečenice. Zamolit ću vas da 7. oktobra odgovorno prvo izađete na izbore iz prostog razloga da vaše glasačko pravo i vaš glasački listić neko ne zloupotrijebi. Zatim, da dobro pogledate izborne liste, da odgovorno birate odgovorne ljude i ako vaš izbor budu odgovorni i savjesni kandidati, onda Demokratski narodni savez, mi svi zajedno možemo računati da ćemo imati ostvaren naš izborni cilj, a to je u Foči 2000 i nešto glasova. Hvala vam što ste me saslušali. 7. oktobra izađite i budite odgovorni. Hvala vam. Kandidat Demokratskog narodnog saveza za Narodnu skupštinu Republike Srpske Vesna Bodiroga, diplomirani inženjer šumarstva.